Ingorita Maa TV amu enang ena. Ikijo taatoki ashe tanolong nikipuoto aitoki areu kwe ina kiteng'ena entoiwuo. Natejo apa kaji Mheshimiwa Mercy Namayiana, natejo kaing'ua idialo Sambur, naa katejo kaisome peemejo ake iltung'anak taji dei iyata dei iyie knowledge tenaa iyata ng'eno nilotu aitubulaa tenaa aiteng'ena. Neeku kaisome naa amu kaisomeyie Biblia, naisomeyie ewuenet ooltung'anak, naisomeyie maendeleo development. Naa kaisome naaduo musuri tenaa duo nejo ilashumba. Kayieu aitoki najo ashe irmaasai amu tenkop pookin natii amu ketii naa dii irmaasai Kenya pookin amu ninche naa dii enkop, nedii irmaasai enkop. Neeku ketii irmaasai ewueji pookin, metaa mara duo kijo ena county Wanda meetai nemetii irmaasai. Nemara abaiki Kenya, ketii Africa netii nekwa kuapi kulikae. Yiolo nkae nikijo ashe enaa Maa TV amu etang'amayioki naa ena kiteng'ena pii. Ikidol te social media nejoito iltung'anak, neeta iltung'anak ng'ida, neeku iking'ida abaiki yiok. Amu tenikipuo duo airorie iltung'anak nemetoki nang'amaa, neeku ikinaurie naa. Neeku mikinaurie naa amu irorie iltung'anak neng'amaa, nesirita ntokiting te social media, neeku ina toki piikipuo kwe kipwonu naa aiteng'en. Nikitejo taa ashe lelo otaasa comment. Etii abaiki likae otejo meeta meyiolo nkera atelep inkishu amu mekure apa eetae inkishu nemekure apa eetae intare. Nikijo naa mikinturraa swam amu nyoo naa apake enkai nikiata yiok. Nikishuko naa, yiolo abaiki tenaa keishunye swam tenaa iyata nkuti shilinkini nintoki ainyang'u nkuti tare are, nintoki ainyang'u nkuti kishu are. Metaa keetae naa apake ntokiting ang'. Mara naake kaji kinkunakino yiok tenikipuo aapuo aajo nkulie tokiting kunana ang' orkulie tung'anak. Ilchambai, ikiturr ilchambai lakini yiolo ake enkiteng' metaa keetae ake enkiteng' ake nalepi. Yiolo dii abaki kuldo ooturito ilchambai, keyieu apake ninche ina kiteng' ormaasani. Ina toki pee keeta abaki taata ninche nkishu amu keyieu neeta nkuti kule naikaja, naok ake nkera. Ikitejo duo aitoki tenaa te Maa TV, ketii iltung'anak oowueni ake aajo kiata nkishu ang', kiata ntare ang', kiata ntamesi ang', naa nkunana ang' taa pookin. Yiolo tenaa ninono swam, shomo teshetaki boo ino, lale lino metaa iyiolo swam inono niyiolo nkishu inono metaa yiolo abaiki nkera mejo nkera kejo papa lenye nokwa nkishu ang'. Nkishu ang' taa yiok pookin ang'. Nijo nkera kokwa dii swam niatata, nejoki ninche aajo nokwa nkishu ang' enaa nejo papa lenye. Kake ore piishet nkishu metaa ketii nkishu atua nkang' ino netii, neeku kejo papa lenye nkera nkishu ainei. Nejo ntomononi nkishu ainei. Nejo nkera nkishu e papa, nkishu e yeyio. Keetae apa nkang'itie ormaasai naa katii taa nanu iniang' e Sambur. Kore peini nkerai naa ntito taa apa tenkang' ang'. Kore peitabaiki ilarin imiet neeku mikibarni, mebarni nkerai. Kore peitabaiki ilarin imiet neetae ina parri napwoi aabarn nkerai. Kore peebarni tasiran meipung'u nkishu ina parri. Tenaa kejo irmaasai meipang' nkishu. Newueni nkishu mpaka nebarni nkerai, neipung'unyeki nkerai aayau. Kore peipung'unyeki nkerai neipung'u papa lenye newosh nkiteng'. Neeku ina kiteng' naa ina kerai. Era nkerai kini. Kore ebuluta ina kerai nebulu. Kore peeku kitok neeku keeta abaki ninye. Neeku nenyenak nena swam. Meetae oltung'ani ooru, mooru layiok, mooru papa lenye, mooru ng'otonye. Kore mparri kenya naimi ina kerai, nkishu nena kishu nekwe naipung', abaiki tenaa 100, nena kishu naipung'u tekwe neirukurukore irpayian oina kerai naemaki. Nejia taa apa etiu nkang' ang' amu kejo kinkilikuan apa aajo aanyo peyie meeta Sambur pookin ilowuanet. Kang' ang' kiata nkang' ang' naake onkuti. Nejokini yiok amu iking'ua apa yiok Rendile. Naa kiata Rendile ilowuanet. Naa kayieu apa duo neitubulaa nkang' ang' ilowuanet metaa yiolo nkerai era kini amu katodua eitu ishori nkera kunini taata nkishu, keishooki apa yiok. Neeku kore piilo neeku iyata swam inono ira kiti mpaka yiolo abaiki ira kitok idol ake inken nkishu inono, yiolo piaku oltung'ani kitok iyata akeyie nkishu inono pookin.
Neaku keisupat inia teneaku iyiolo tanaa lpayian ira niemishe shomo toorori metaa iata iyie ntokitin inono nedol ntomononi swam. Ketii dei abaki famili naata larabal tenkaraki kejo ntomononi amaa daa anaang nashulaki ntokitin pooki nemeitoki eitore ntomononi, kore tanaa nkishu tomon naalepo nenyana pooki, naa kore peejo shomo telepo neishori are, tanaa meishori kejokini kiyakini kule. Neaku amu inko neja abaki tanaa naisomate, shomo toorori metaa iata ntokitin inono. Iyiolo dei abaki nena kule tanaa iyeu ning'arishore ltung'ana, ning'arie ltung'ana kelepi daake abaki tanaa ng'uno nechoori tendaa. Kake kore peaku keshula swam lokwa tung'ana ake otii naaku etuwaa taake nkiti misigini ake ira iyie najoito anchooki kule, anchoo yuok kule, tenoponu nkera eikeno sukuul moponu neji kiyeu nikiyieng'ini aang', kopoi ade aomonu lalashe lino keetuo taadei nkera naa ikiyeu nikiyieng' nkine kayeu nayieng'aki nkera naaku etuwaa taa misigini ake ira iyie naomonisho naa ninono ntokitin tenkaraki mara nkaik inono etii. Naaku shomo teshetaki koon nkang' ino, tipika swam inono, tisira ltung'ani oitasheki nena swam, kore puulotu iyie peitanaa ana dei keikuni niyiolou naa ajo keikuni, tanaa tomon akini naa ninono naake, tanaa are nkishu naaku ninono naa, niyiolou atoponai kore dei pooponui nintashe sii iyie naaduo ajo olee ara, kore dei nkishu nejo ai nonokwa dei nkishu ainen nokwa are dei, nimining' anyit, nimining' naa aibu amu milo naaduo kwe iponaa. Naaku shomo metaa keyiolo nkera mapema ontomononi ajo nakuna ntokitin aang', tanaa school fees nilo naa amir nemara dei ltung'ani owon aomon, tanaa iyeu niyieng' swami niyieng' naa nemara dei ltung'ani olo aomon, nebulu naa abaki nkera naayiolo ajo kiata ntokitin aang' nopuo airita, meyolo nkera ashom airita swam eltung'ana pooki. Naa tonopuo naaku kotuwaa kopoi aitaa watumwa, shomo irita nkishu nolo airita nkishu ip nabo naa nkishu are ake nkunenche, nolo airita ntare ip nabo naa tomon ake nkunenche, nchoo nkera epuo airita ntokitin enche era kunini, nidoldol ntokitin enche ebulu tanaa ntare tomon nidol ebulu aaku tomon oimiet, tikitam nebulaa. Kake iyolo taa swam natii atua nkulikae naaku naa nkunang'ai ijo ake pooki nkunanaang', nkunanaang' tenkidapash. Kiata yuok nkishu nidol taake iyie nkishu ip nabo nijo iyie kiata nkishu, kake nkishu nemeitai ltung'ani sina, meatae melak nkerai school fees naa ketii iyolo aitoki siku hizi keitamai ltung'ana nikintamai taa ltung'ana, kore ake ninono ake kore ake peeji etamada lowuaru ninono etama lowuaru, etupuroyieki nino ake etomoyia etua ninono ake. Naaku mebulaa naa nena swam, nchoo enya lowuaru niyiolou ajo tomon ng'ole etama lowuaru nabo eimua napa nikiata saa. Naaku shomo otun sii ntae enteyiolo kulo tung'ana oshomo sukuul anteyiolo ntokitin inchi, abung'a ntokitin inchi mara kipikini ake aitamai ntae nyoo dei shomo naa yie ena kisoma pooki tesukuul tanaa milotu naa aitoki aasishore tene, amu itejo naa ntae itejoki apa nkong'u naipung'o ng'en naaku iteng'ena naa nimishuku naa ayau nkang'. Etii apa ltung'ana oisomea etii business nemoponu aiken aajo amaa dei kuna tare keata faida naayakita, naa iyie ejokini inyang'u ldawa, iyie ejokini talaa lchokut, iyie ejokini nikinchori gharama kitok nemeatae nikinkunakino nena swam tinikishukoki aalak inia toki pooki. Naaku ou taasa gharama naa nino openy nilak nkishu ldawai, nilak mfanyikazi, niinken naa ajo nyoo tanaa keyau faida amu keata faida, lakini iyolo naake nokwa kumo nokwa nkunanaang' ake tenkutuk, nkunanaang' toonkonyek nemeitai ltung'ani shida, mikintai taa sinaa pii meret nkera nimikiret iyie, nemeret ake likae tung'ani pooki. Naaku etun mataramatisho nikiponu aipidakino ntokitin aang' nikimbung' ntokitin aang'. Naaku inia toki taa nikijo ashe, kake iyolo ana pari ketii maswalini naiparuaki nikijo ashe, naaku ninche taa tekwe taata nikipuo kwe aajo aijibu nena maswalini naiparuta ltung'ana likinteng'enita. Aya ashe oleng' kiata naa ina maswali ashu nena kilikuanat naikilikuanaki, kiata ng'as enkilikuanata edukuya ltung'ani aikilikuanu ajo amaa taata ntoiwuo etaata ontoiwuo eapa keng'ae apa naagira kakwa naitubulu nkera torkitamanyunoto sidai ashu torkuak sidai taata taa entoiwuo etaata oneapa, kakwa naagira aisho nkera orkuak sidai ashu kakwa naayiolo aitubulu nkera kineapa ana netaata, naa kakwa naayiolo aiteng'ena nkera orkuak, kakwa naisho nkera metubulu torkuak sidai kitoiwuo eapa ana netaata. Iyolo taa swali ekwe naa inia naa naji ntoiwuo eapa nayiolo aitubulu nkera tanaa ntoiwuo etaata. Naaku
meetai entoki naji intoiwuo eapa naitubulu nkerai tanaa intoiwuo etaata. Iyiolo apa intoiwuo eapa ikitejo apa keitubuluta ninye nkerai supat oleng tenkaraki keeta nyoo, keeta napa najo ilmaasai tinimiata nino taarishore nelikae. Naa iyiolo naapa aitoki ketejoki intubulu nkerai iltung'anak pookin eitubuluta ina kerai, lorora pookin eitubuluta etii papa lenye amu atua iltung'anak kumok itii. Etii menye enkerai ine, etii lalashe papa lenye, etii enashe ng'otonye, etii nkoko lenye. Neeku ketiu enaa ketii nkerai atua community eapa. Neeku iltung'anak kumok oirorita, iltung'anak kumok obuakita nkerai neitubulutai ina nkerai. Yiolo aitoki musasi eapa keiteng'enaki oleng ebaiki keitodolitai ebaiki ntasati neiko teneitubulu nkerai. Yiolo intoiwuo etaata keidim abaiki ninye aitubulu nkera tenkoitoi supat. Amu amaa intoiwuo etaata matejo taa kuna naashomo sukuul, nyoo taata miata? Amaa taata amu tanaa nkitabuni keetai iltung'anak otisira nkitabuni, tanaa ena toki naji simu taa daake nijing' nisom ajo aiko paitubulu nkerai. Neeku ikisaidia simui, ketii abaiki iltung'anak te TV oisomita iltung'anak neikoni teneitubuluni nkerai. Yiolo yie naloito nkanisa keetai entoki naji seminar. Neji yiolo taa ena wiki keetai seminar naiteng'eni iltung'anak vile neitubulu nkera. Kake yiolo naa madai naatai taata, kore ina olong eseminar nilo yie likae kasi nimipik maanani. Mijo naa ajo etejo taata ilpastai keiteng'enitai intoiwuo naaku kalo. Netii nkata naa keji talaa nkuti shilingini piikipuo seminar. Eji nidol taa yie nena shilingini ajo keikumok nipalaa ina pash meima naa musasi naa ena kuarie ira yie. Ng'ae naa nikinteng'enita? Nkanisa naa keiteng'en nkanisa iltung'anak oleng. Kara taa nanu oltung'ani lenkanisa naa kaiteng'en naa iltung'anak oleng. Ore teneipanga nkanisa ilo kasi pooki neitibiri ndaa, neitibiri ntokitin pooki, neji ootu nanteng'ena iltung'anak 10 ootu naa iltung'anak kumok otii ina anisa. Neeku neng'ae taa makosa. Neeku yie neitu eitumia ntokitin etaata naiteng'enita iltung'anak. Ore yie oltung'ani loisome milo yie nijing' bookshop nkitabuni ninyang'u enkitabu nabo nisom ake neikunari teneitubuluni nkerai. Neeku mias nena tokitin. Mijing' atua internet nisom nkutiti tokitin neikoni teneitubuluni nkerai. Yiolo aitoki nkanisa amu nkanisa natejo katii, keetai nkata naa wasasi eiteng'enitai, neetai nkata naa nkera eiteng'enitai. Neyai nkerai aji aiteng'en seminar tanaa conference. Neji entalak nkuti shilingini, eji neeku shilingini apa naata nyoo, shida tanaa ntaboi. Mikintai shilingini, mintai shilingini meshomo nkerai seminar. Minyang'aki abaki nkerai bibilia, minyang'aki nkerai ntokitin. Ketii nkolong nabo naikilikuana iltung'anak lenkanisa ajo amaa shilingini aja kimpotunye sukuul tiniya nkerai sukuul? Sukuul taa noshi. Kejo ketii abaki loojo 50,000, 1,000 naa intau nena amu iyieu neisoma nkerai, niyieu neim nkerai. Piimintai kuna kuti enkanisa. Ina taa eji investment. Amaa piiyieu neeku nkerai supat toolomon lenkai nyoo naa itipika yie? Shilingini naapuo aitipika mbata enkanisa amu itipika naa nkumok sukuul nidolita nkerai eim. Meitoki naa aitipika enda bata oltau lenkerai. Moloito nkerai seminani enkanisa, moloito abaki Sunday school. Yiolo dii nara Sunday school inchiliwainie nkerai. Natejo minchiliwaenie. Intuko nkerai vile ake nintanap shaake. Vile oshi lolo sukuul tanaa saa 11 ninyototo ninyoyie nkerai ninchopoki haraka meshomo. Yiolo Sunday school saa 2 tanaa saa 2 na nusu tanaa saa 3 eji nyoo pemeishiliwana ndaa ya saa 11 tanaa saa 11. Neishiliwana napuo aiparikij nepuo aitekisia amu keinyototo nkerai nemat shai nolo ake nemelakwa abaki nkanisa. Kake mikiyieu yiolo eji nikijo taa amaa dei ena kerai kanya meyieu ena kerai nkanisa, meyieu ena kerai neirukurukore lomon lenkai. Amu iyie neitu elo aas ntoki nayieuni apa nias vile ake nipik investment tenkisuma tipika abaki tenkanisa. Tanaa conference epuoi nilak ina conference asioki ninyang'u ntokitin pooki nayieuni. Tanaa seminar nias nejia. Tanaa bibilia keetai bibilia eenkera mara nashi oltung'anak. Nkae naa ketipishai keyiolo nkerai aisoma.
naa ketii apa nkera kore peyie epuo aas adol cartoons e Biblia neim mitihani tanaa teneisom nia Biblia enche neaku ana lesson oshi naji CRE neaku kelelek lakini mikintelelek ikiyeu nikijo etogolo apa nkishon kegol nkishon emusa sii ena kuarie amu ang'ae naitogolo iyie naitogolo amu yiolo apake ntoki naata lokwa tung'ana lekwe lorora napa waata oitubuluta nkera keata abaki kulo ikiata nkanisa nikiata school nikiata nkulie tokitin kake mikiyeu nikipik ntokitin nayieuni poobulu naa nkerai petaa kebuluta nkerai ltau nebuluta sesen nebuluta nkusoma nebuluta ntokitin pooki neaku nchoo metaa ilak school fees enkerai musuri nilak ntokitin pooki nayieuni teidia bata enyo enkanisa yiolo atoki neichopo nkerai aitibiraki ketii nkerai abaki najo malo nanu Sunday school amu nyo keishopo nkulie kera tenkoitoi supat meishopo ninye naaku kore piing'or yiolo naa nda eschool ajo uniform ake ikinyunyuk pooki kake yiolo ana keichopo naa nkulie kera aichop nkulie kera nejo nkerai mayeu nanu nalo Sunday school neanyit ayo Sunday school nimimparu iyie ajo aanyo dei pemeyeu ana kerai nelo Sunday school kake kore ade piimparu naa nimpar abaki nkae kerai nikijoki meyeu nelo amu meata nankan supati niakikisha naa ajo iakikisha ajo keichopo nkerai musuri keata apa nkerai ndaimu nolo nkerai meisomi naa niaku naa ntoiwuo supat niaku ntoiwuo naitubulu nkerai kake meatae taa ntoki naji ntoiwuoi eapa ontoiwuoi etaata neja abaki shaake kijo atua tenkanisa keji apa keibung' apa keiruko apa ltung'ana lenkai apa nyoo nkai alang taata meatae ntoki naji neja kila nkata keatae ltung'ana supati neatae ltung'ana torrok yiolo aitoki taata keatae ntoiwuo supati neatae ntoiwuo torrok iyie ake nagelu tiniyeu niasichere nia ake naji tinimiata nino ng'oru taasichere nelikae taasichere nkanisa taasichere school taasichere latia taasichere ntokitin pooki taasichere dei abaki TV metaa ketii kipindini niakikisha ajo kotodua nkerai inia cartoon amu keisomita lomon nilo aitoki aing'or kipindini supati naiteng'enita ltung'ana mara kuna elarabal naaji soap opera larabal ake vile nodung' ltung'ani likae lgos vile lomore ntokitin pooki ning'or taa nana nkulie sijui e Nigeria nkulie sijui e nani tung'ai nena tokitin shomo abaki tijing'a kipindini enkanisa kunda nayauta nkanisa nilo ajing' nana nikinteng'en nana mara ing'or ntokitin torrok kutoka tasaran mpaka teipa noponu aitoki nkera inono metaa nana tokitin ake ing'orita alafu nijo taa ataalkine nanu kuna kera iyie napaliki nkera meing'ura ntokitin torrok neitubulu TV nkera torrok nintubulu abaki iyie amu iyie naing'orita iyie dei irukurukore nkera nopuo aaku torrok nopuo aing'or ntokitin torrok. Ing'orita MAA TV amu enaang' ena.